Khovel ramsang tranga hian amit chengte anchang kangzo pole tol chunga boina achuin an boina hi apun lunin mipuite hi an hoisan em zelmai boka hewang hian rampum huapin boina lian tak tak mai an machon fauthin ani September nisom nile paruk pathian ni ania Rainbow Mizo Channel clear tu te chibai ule Khovel ramlian le ropuita jinga thiltheng hi tlemazong hantar lang masaila athome France 24 chuan an report danin anram chunga police tele civil meet te inti boina nasa tak mai athengani ti an reporta France 24 hian voin lama thilthlen dan an report dan chuan anrama politician lar tak mai Christian Estrasi chu ai ruapuin mipuite anlungoi lo hlemaya tualaya pungkhomin protest annai ni in an report ani Estrasi hi French sportman lar tak mai ani thina tin hebaka hian politics lama azin konga hian a hlotling hlemai boka motorcycle intlansiak na te professional ngat ania tin politics aluchil nuwa hian French minister te aloni towa Regional Council of Province Alpes Cote d'Azur ate President aloni to thinbok ani Christian Estrasi hi naisi khopuya mayor na chelmek tu ania kumsang ni le som pasari tranga tunthlang hian he na hi ala chelmeka Mase French lawyer Tren Khatta chuan ai rukna ain nam noitin ai rukna thu boilian tham tak tak mai or turin ruamanna ansiama heti lai hian mipuite lungoi lo hian aina hian luchil tumin ain kota anpung khom ta chiam maya ain le ache vela ven him na thok tu French police ta chuan tranpui tu anaw ngala ti chuan police ta hi rang tak main anron thlen bel tro mai ni in report ania mipuitan an hian anin khoi noita ani da deuber kanchanela hian status khan kanron da tharum thona thil ani wangin video panga ai ro hi chuan kanron da lang theilowa hetianga an boina rap thak tak mai tear gas le thil chihrang thrang manga police ten mipuite no dar an tumnalama hian liam tur le nunna chan anom nual ni in report ani bok democracy ramve ve sia chuan kanram nen hi chuan ai nang lo viau maya ani chuan politician ai ru ta hi an ho em maya hetiang hian mipuin paithak tumin ain chunga lu chil antum hial mai ani tin hebaka hian France rama hian lockdown chi rang an local puito thina COVID-19 awanga in khuak hirna chi rang sarkarin apon ta chu mipuiten trul anti tolo wangin nasa takin hunrai takatang khan protest an lo nei to thina hetianga France protest an kalpui chungchanga hian ANI le Sputnik News Agency ten voin September nisom nile paruka an report dan chuan July tha khan French President Emmanuel Macron chuan thuchu asiama he athuchu hi COVID-19 dawlet na tana in khirna dan thar ani mase he in khirna hi mipuiten anpom thei talo ni in ashriata cholkar som pakhat chung zat mai France mipuite hian protest hi anlo nei to ani French President Emmanuel Macron hian hein khirna thu thar ati chua hian Mizoram anga chuan containment zone te kansiam thina heng COVID-19 free alen na mun containment zone angchia hian mihring kaltlang emo intlopo arem lo thin ani kha ti chuan France hian khir big lai an nei ta COVID-19 a spread na mun ni in report ania ti chuan Emmanuel Macron hian hetianga COVID-19 adar mek na le alen mek na mun sarkarin ayan thli thlai le contact tracing an nei mek na mun ta chu topo phallowin asiam ta tin he khirna dan thar hian akentel mipuin andulo tak mai chu special help pass antimaya heng pasi mipui zongjongin an nei turtin apong chung lawa mase mun rang heng museum te theater rang te restaurant te bar te le shopping center ranga ta chuan lo thai loin an so ngai hangai thungdon ani special health pass anti hi COVID-19 vaccine full dose an langai tur ania he anlak na le kha hi so tur an nei tur ani tin vaccine hi an la lo ani chuan negative result an nei na le kha so tur an nei tur ani boka mase hi France mi puita hian an du tak lo ber chu ania vaccine la du lo hi tam tak anoma President Emmanuel Macron announcement ati chua hi
an politician ta jingomi pon dulo an tam hle maya hengzinga hian Florian Philippot hi alang sarzual ania ama hi right wing Patriot Party leader ani tin he protest bulin tran na po hi ama chochhuanin report ania Place de Barcelona Square anti mai district somparukna mipui punkhomna a huai hota heta hian mipui kalkhom zongjong hi singruk sangli zat antling niin BFM TV broadcaster chuan han report bok ani ti chuan nimin inrenia khan hetiang hian buaina lian thamjokin an chok chuak ta rampum ma protest hi an nei ta niin an soya nationwide tiasoi ania ramchung khorang thrang te a chuan protest hi an nei kimvek lo mai thaya ma se khopui lian zuala chuan an nei kimvek niin report ani boka tin heng protester kalkhom jinga hian COVID-19 pass nei mi jani chuang anom bok niin an reporta heng pass nei to te po hian hedan hi an du lo thu an soi boka France capital Paris khopuya ringot po mi sangsari jani lai mai nimin khan an pung khom bok ani heng mi te hian COVID-19 vaccine an du lo thu an au chua puya tin sarkarin in khwa khirna dan asiam zongjong ta chu sud le turin an phut bok ani France ram chunga hian ni tinin protest hi an nei ani lowa wikana an nei thina abik takin inrenia hian he protest hi lian tham takin rampum huapin kalpui thin ania tun inreni kalta kha akar som pakhatna ani toni protest an nei chung hian boina lian tak tak mai an tok towa France police chi khrang khrang ta chuan tear gas te mangin mipui te hi nodar an tum thina Paris khopuya tanga nai tak mai Gare Saint Lazare railway station a phei chuan protester te nodarna tur hian police te hian tear gas na sa tak main an kap chuaka hemi chanlet nan hian mipui lam hian police ho hi an beita huk maya in 12 wokna athleng hani deuber boina hi alian chhota tultula police ho motorbike rong kalta chu mipui te hian lonam thuin an soi sajui khrap mai ni in report ani boka hetianga mipui khwa khirna measure ankal pui hi mipui te chuan an hrethiam thailowa dictatorship taka rorelna ani antia chuwangin an banar le thiljiak chi hrang hranga po stop the dictator tein antar chei chuai mai boka mipui te hian hetianga tiluina thila ingkhwa khirna hi kanma molawa kan digna chan vo ra bena ani tin anlungoi lo le ani France 24 chuan an report danin tuna hian protest nei le na turin Roman Sha anaya mipuiten hetianga protest an nei le na tur munatan hian Mercedes munte Montpellier te Nantes le Tolusi khopuya te nasataka protest turin anin buat saimak niin an report bok France Interior Ministry official chuan report unpack danin nimin September nisam nile panga inrinia protester rampum huapa kalkhom zongjong te hi anvain mi noikhat singruk sangkhat vel anni tin an reporta inrinni masajok September nisom le pathuma khan rampum huapa heng protester kalkhom zongjong zathi mi noikhat singkhat sangli vel annia tuna hian anpung chhojela protester te hi kartelin anpung na satil tel niin an report bok democracy ramthau thawa hian kan kalphung hi ainang chialowa ramthroi tu invuadan po hi ainang chialo boka president annei rolin France hian prime minister annei boka an prime minister hi kumsang ni le somni ni kumatranga prime minister nina chanvo ronchal chho ania aming hi june castex ania France prime minister hian asoidanin France rampum puya COVID-19 case annei thar mi singkhat sangriat atranga za somko paruk te chu COVID-19 vaccine lalote anni atia hethu hi TF1 television na a interview na asoya hemitrum hian health pass chungchang hi alo soilang to boka tin heibaka hian avoi lina tan nationwide trumpum huapa lockdown kalpui atrule mai thaini in asoi boka hetatrang hian mipui te hian dodalna lantirin andulojia social media rang ranga an au chho pui ngal ani France mipui te hian engwangin nge COVID-19 vaccine hi andulowa andodal tile heng vaccine pass le restriction rang te hi engwanga pomlo nge ni ti hi chu thamfe awma tunlai hian Mizorama po social media ranga COVID-19 vaccine chungchanga hian soi atam hlemaya France mipui heng protester ho te hian an ngai dana chuan heng COVID-19 vaccine te hi ahim lo ni in an hriani
France sau ming hi lam mahar deuh hleka kan lam dik lo pon min lo hrethiam mula Paris khopuya protest an nei laya media ten an kom pakhat helini virondils chuan a soidanin COVID-19 ti rena turatan a solution atan hian vaccine hi thilpoimo ber ani lawani atia vaccine telo hian hospitala khumte po arwak tan mek to mase tuna hian indaidan na bang siam tharle ani mekani atibok France 24 hian voinlama an report dan chuan Bordeaux khopuya protester kalkhom tam tak tane na tranga thu andon dan chuan school year thar ain trandona no pangten school anlu le don trepa vaccine hi no pangten na lavek turati ania mase chu kan du lawani antia heng protester ta jinga hian mi pano pang kumsom pakhat chawa upa chu apanen antel vethu France 24 hian an reporta hemi pano pang hian France 24 in zona anzo achana chuan laboratoria sajukhoi kanilo tin achanga hetianga achan chan hi heng laboratoria ta hian saju an khoi thina vaccine tele damdoi chihrang an siam chuadon hian en chinna tan an mang thina ni chu hemi pano pangle heng protester tam tak ta hian en chinna tana mi puinte na vaccine pek chwa hi andu lo ni in ahriata mase sarkarin approve thlap to ania sarkar approve na hi mi puite hian anpom lo ni in ahriat bok ani protester ta jinga hian France 24 hian COVID-19 vaccine chungchang hi anjot nuala heng anzona chana then khata phei chuan laboratoria en chinna tana anran bulte kan nilawa chu wangin en chinna tan vaccine hi kan la du lo tin ansoya kan chen na hi zalenaram ania mi puiten zalena zaw tak kan naya a hu hole a hlopa hetianga vaccine in lak tir tur hian chuan lam tur dik tak eng figure ma an nei lawani antia tin kan soita kang khan mi pano pang kumsom pakhat mi an kom hi apa ne nakal anni kha apa hi zona anzot boka apa hian asoidan chuan heng vaccine manga minpong sual tur hian pressure na satakin apung chautul tula minnorna asang tiela minpong sualani tin asoibok August ni somni le pariat vela phai kha chuan France ram khopui hrang hian an boi hle towa rampum huap lockdown an kalpui don khan mi puiten an du lawa mitam tak police ten an mana nunna chan po anom nual bok ani hetiang ani wang hian France ram chunga hian protest hi an la kalpui chunjom zela inrin ni piangin mi pui an pung tiela France Interior Ministry chuan protester ta hi nasatakin an pung chho zelani tin an report bok heng vaccine chungchanga hian mithiam kan nilawa tin kan hriat na athui lo boka ramthren khata an do dal dan hi kan han pungjar mai chau ani hetianga France lama boina lian tak mai an to mup lai hian Europe ramjinga lian tak mai pakhat Germany a chuan in thanna an ma chon meka Germany Chancellor Angela Merkel chu German ram kai kroi turin Germany Chancellor ani chunjom thaidon talo ani Germany history a hian Chancellor tur hi predict lok ol sam tak ani thina an kalphung hi chu soitrau lo maila mase tuntuma hian predict lai thai mi lowin tunge ding changdona German ram kai kroya Angela Merkel thak tu tur hi tunthleng chuan achiang kwang thai tari lawani tin media tam tak ten an pong zarbok ani hunrei tak kharlai lok ani le nuwa Germany taima chuan tukin jing daria ta tangkhan vote thakna hi hontran le ani Germany taima zandaruk thlengin polling station ta hi hon ani donani zandaruk nuwa hian vote hi chherchun jom hal tur ani dona Germany a federal election anlo nei to zonga an history a hian hetianga chancellor ni thaitura nena changtu tu romang khriat thai mi lo khopa thil a boi chor noi ma hi tunang hian alom ngai lo ni in report ania tundin huna hi chuan Germany Chancellor zinga chuan Angela Merkel sian kumsom paruk chungjat mai Germany Chancellor na hi alo thok towa tuntuma hian election a hian candidate ani talawa mase Chancellor thar hi laklu ani ma chuan Germany Chancellor na hi ala challai lok ridon ani tuntuma Germany Federal Democracy election a hian German ramhroi tu Chancellor ni tum hian mi pathum candidate tanoma hengmi ta hi an vote ala in thlau lo hlea in hnaite te omin tu bernga thlingdon ti hi hriat thai ala ni lawa chanchin kan buat sailai thleng hi chuan in za thuakin hanom deuh vekri ani media hrang ten an report danin Germany ramhroi turin
tling chho mai tura an bai sei ber ta jing ami chu Olaf Scholz ni ania kumsam rukle pathum mi ani toa tuna hian German a hian finance minister ani meka tin heiba ka hian vice chancellor ni na achal mek bok ani tin candidate jinga hian meichia pakhat lano pang takmai awam boka Annalena Baerbock ania kumsamlia upa ania ani hi vote chher to china chuan vote munhember ania vote la to zongjong atangin 28% amhua midang pani ta hian 21% veve anhumek ani heiba ka hian Germany chancellor nilai Angela Merkel poina atho puile a campaign pui pakhat awma hei hi tlingai tura bai seita jingami ani boka Armin Laschet ania kumsam ruka upa ani toa tuna hian North Rhine-Westphalia state a governor na chalmek tu ania hechan chin kan buat selai mek hi chuan heng candidate ta hi in hnaite te a anoma tunge tlingjok dona tunge tlingdon lo ti hi hriat mai thaipo alani ri lowa media khrang te point rin hlei thaipo ani lo thu an puangjar bok ani Germany hi ramro pui takmai ania Europe a chuan ralthom chi khrang siam chuak nem berta jingami ania tin abik takin an special na riau chu silai siama hian ania Germany silai siam chu hi ramtam takin an mangmek ani tin heiba ka hian poimo na lian takmai anaya European Union a ramlian takmai le British colony ni velote ania heiwang hian European Union in rel bol na thlangin Germany hian soing hing thayangai ania Chancellor thar annai huna hian engangin nge European Union a hian ma alak don ti hi mitam takin an thlir ani bokani ole khati jongkha tuntumatana kan report thaite nile photsela Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia